Palm Sunday chu Easter ma cholnia Christian te ku tania he ku thian in a ko chu Isu ro pui taka Jerusalema alu ni khani hei hi athi ma le thole ma khania Christian kausan then khat te chon Palm Sunday hi Passion Sunday tia soin Holy Week in tan na chin chiana ni chu Easter Sunday ya ain bok khom ta ni Bible a Isu a Jerusalema alu khan mi puiten lo muaka tum kau choin sibai an lo buk ti kan hua hetia hlim taka an hmu nu atang hian Isuan rong abol suita a ti chuan cross lam tluang azo tran ta ni Palm Sunday chungchang hi mathai bung som ni le pakhat chang khata tanga som pakhat thlengte marka bung som pakhat chang khata tanga som pakhat le luka bung som pakwa chang som ni le pariata tanga lilia te zona bung som pani chang som pani atanga som pakwa te kan hmu ni Isu le zirtir te chon Jerusalem an naita azirtir ta zinga pani te hena chuan huwa valuta ula sabeng tung tuai tu mal la chuan ngai lo om in huang atlun na phelin don hruayang chu engwanga hetia tinge in ni tia anzo chu chuan kan ho tu pain amamoa aron da let huayang ti in chang donia ti in atirta a ti chuan an kala anwa mutange ya atlun nan phela alo mutu ta chuan engein tia sabeng tung tuai thlun in pheltak mai ti in an zota Isu na Srilang chuan an changa an phal sakta a Isu hena anon hruaya an puan te chu sabeng tung chunga an pha Isu chu chuang ta a Jerusalem alu chuan mi puiten ama puan te phain a thenin tum kau choin an lo choi moya anung le amaom te chuan an aurol ta thupa Hosana lalpa minga local chu fakinom ro se ramlo thleng tur kan pa Davidaram chu choi moi nom ro se chungnung bera chuan Hosana Christian kausan sang Palm Sunday an mandana chuan tum kau kengin pathian choi moi kal khom na hun hlimom tak nei ani thina chumina ain tir chu lali suwa sabeng tung chunga chuangin Jerusalem khuwa alulai khan ama mi puin ro pui takin an lo muaka an lo choi moya tum kau kengin Isu kalna tura pianga an puante an lo pha khani tum kau velo na hmuna chuan na vela thing te po an keng chuak ve mai thina box ye wilo tele olive thing te po arem changa piang an keng chuak ve mai thina chu wangin he Sunday hi pam thing minga kau alo ni ta ni chu tiangin ma niom na hmuna zirin we Sunday ti tele brunch Sunday ti te pon an soi thin nge ni sabeng tung hi Eastern tradition a chuan muana chin chiana nia sakur ero chu in do entirna ani thungani lal chuan in do tum reng in sakur chunga achuang thina sabeng tung chunga achuan ero chuan muana du in a local tina ni chuwang chuan khania Isua Jerusalem alu khan sabeng tung chunga achuanga chu chuan muana entirin Prince of Peace akoka lalin do huai hotna lam chu akok lo tina ni Ancient area sa chuan miro pui choi moi phu em te kalna tura puan tele thil dangan pha thina Hebrew Bible a po Jehoshaphat fapa jehu kha chutiang chuan an lo choi moi to thu asoya Synoptic Gospel le Gospel of John chuan hetiang choi moi na ang che hian mi puitan la li suwa an choi moi thu asoi bokani tumkau hi Rome lalrama Greco-Roman culture khan nela le hlotlin na entir tu nia an pathian nu naik an choi moi thin na poni Isu Jerusalem alu khan hlotlin na kok ma se kumzabi som pathum na malam khachuan hei hian in hlotlin na ngor atin zon vek big lo tia soi anom ve boka tita hian a khai khin thei vele bokani lali so chu ro pui takin Jerusalem lomlu ani lain diriam le deu so takin khenbe ani le ta tho ani kha Ancient Egypt sak huwa chuan pam hi mithi vuina an keng thin thunga chu chuan in chatuan nun na ain tira annuwa pam branchu Christian martyr tele an thlarawin thina angam zemo nezia entirna aloni tane
kumzabi song paruk na le song pasari na hun lai khan Palm Sunday hi Jack Holland figure halkan na hun ania hei hi bu pola milim siam ni in andiriama lungtei nan vom thina ni Palm Sunday nia an hal chan chu Judas Iscariot an lali suwa aphat sanawanga Judas Iscariot chunga phubalak na entir na ni tum kaw hi Palm Sunday Beson Sunday a Christian te in khom na telvet la thin pakhatania hetiala li suwa ro pui taka Jerusalem alom lu ani tur thu hi zol nei Zakaria khanin alo soilok dei to ni an sual na telak bo saktura pathian fapa Messi anga chi baibuk lovin Rom ho pai thaturin khovel hruai tu anga chi baibukin an lo choi moi zo kani an aula hosana ti omzia po hi channam ro ti na ni Solomon po khan tum kaw lem chu abang le temple kong khara te akera Bible toplama po ramzong zong mi ta chuan isua choi mo in tum kaw an choi ti a ombok tunai han Christian ta chuan Palm Sunday in khom na local ta hena tum kaw an sem thina hei mun then khata chuan mania leite po an ni thin ba ka kausan le pol then khaten sum tuak nan an mang thin bokani Ison khovel mi ta chandap nana anu na hlan na chu hrengen chumi awang chon he tum pau ni a hian lali suwa chu in khomin an choi moi ta thina ti chuan a local le hun be seina nen an clear ta thina ni